lekai khuding ki khoi gi lo si paiba gi phibam da organization khuding mang nei khoi gi indigenous ni na traga indigenous na te na traga na sina pangal ne sina maitai ni sina christian ni haiba gi certificate si khoi gi pi na ba organization khara leire haiba organization sing chi number 1 da khoi gi federation of haumi haiba da gi kkl gumba adagi maitai lipul gumba sigi sing si ngak laite khoi gi adum khoi gi atai dana te tainari si ko pangal dare pangal sina ngasi phau si da manipur gi itihas da manipur gi history da manipur gi puari da pangal na loraki bisi ning tholai sem sana jawbun so haiba mayam thengnaramani ado honorable xm paung bien haibsu thengnaramni mla kyan haibsu thengnaramani ko masi aina thamjani bidi number 1 da ikhoi gi government na lengak na ikhoi gi DNA test obada indigenous people je khoi gi maitai da yauri ba jinsi khoi gi pangal da 95% yawe na confirm tawraga khoi si indigenous ne ga jet pass tawdana lai kraba masida makhoi na kari authority orim no ngalak nai khoi gi bangladesh tagi ni haiba ngalak nai khoi gi refugee ni haiba ngalak am nai khoi gi lanpha oina purakhib ni haiba ngalak am na mo indigenous ki pillar khoi gi jungba matamda ai khoi gi maming yahon da bida kareng ba thaina ba adu na khoi kari sunate kana sunate do government gi authorize sunate khoi khangi but to buto boy khoi gi lairi ba pangal khunai si gi sentiment da documentic break khoi gi thamoi ji set o hel ka helleba masi khoi gi lengak ta lairi ba khoi loyal order pai ri ba khoi asaw sang mayam sina so khoi gi free thaba gum thadok pi sina kari gi no natraga na kuki ga khoi gi maitai silinau singa tawkhiba lan adu maina pangan sing si ga suriot ama thoga manipur si pumchai chai na silibra natraga na masi kari haidin agenda aron ba kari agenda laibna sarkar na yana tawribra government sina yana tawribra masi gi question sing sini aduga akhoi gi manipur gi pangal gi CSO sing hoi manaru no bodi na khoi na hairi do ISV as a CSO magi president ni but tawuto boy na si thamlai ba sidi manaru no haina ngang inklai ba youth mayam sigi thamoi da dragi ahan ka da su masigi phathaba ngam da bida aikhoi gi mai haibagum sum ngalak laite aikhoi si ton na yamna ton na hingba manipur da khwai da gi ton ba jati si pangal osaleba aikhoi gi india haib sidi manaba level da secularism manaba level da democracy set palam neba christian set kera hindu set kera isai set kera muslim set kera tangai khodana saning ba dharma satpa ya right to religion hai basi fundamental right ta yauri baneba sigi constitution ni khoi gi piri bas india sangvidana piri basi da azab piri basi gi wang ma da khoi islam laining chali ba pangal sin kari toru bugi no bangalak laite khoi gi pangal sida ball gi type ta kauri basi masi da khoi gi manipur gi pangal gi CSO amadi mete gi CSO chilinau sing mel loina pangal gi CSO sing na khoi gi laibiri ba atoba organization lakal ba apex body so organization laibiri ba sing silent le ji kari gi no maram da ro ma do khoi gi authorize na te madu moi kari oidna no haiba kari oibano hai si marak si da yenari ba comment tonari ba langnari ba ngangnari ba sigi mayam sing si as a aisu pangal community sa moina sounding ba power ba youth amoina masida khoi gi kari gumbar yo thogle khallo khana chaina ba thogle khallo kana na response loga dori gno masi matang matam sana khoi gi chapcha ba ai tare khoi gi leidi sida khoi si sengbra sengdabra mamang na kaya sarkar na tawgrap sida so khoi gi hoji government da leiri ba police department adagi leiri ba higher authority me am leiri si sina makhoi si kaw thawgum thado taw ne masi khoi government so involve tawe na loba ya ba su yauri ba maramdi mioi bagi khoi gi logi wang madane ba makhoi na ngangi ba logi wang madane ba makhoi na tawrisi aduna silinau sing da iramdam da leiri sa sing da ina thamjaning badi aikhoi indigenous ni natte haibasi chamara khangaga leiribas matam gi sarkar dunai khoi si indigenous ne na laikre thamkre yanare amadi ining tholai sem sana jawbana direct masagi machin na hai pangal leramdraga de khoi manipur da matam du pangan na lan pangamdraga di tangai fadana manipur sida khoi leram bayai leram da bayai haibasi khuntak ba sai tai ki khuntak gi matang wari fazana likre aduga amaga haige ba ngasi khogi itihas da khoi su as a muslim mo ga so muslim dai sai yeng baya de loktak festival yeng baya de ba ngasi loktak festival da ngarang pangthoi si su hana pangthoi ai as a sam su loktak festival da khoi yeng ba challe ba karigi ai khoi da maitai gi i yawe ba silaimin narakpa sarau ma runarakpa sina ai khoi gi islam da yadraga su maitai gi sanna bida adum til le maitai gi ani harau ku mai de khoi pangan su yak challe ba
येंग चली अदगी चकौब चाब चन्नई ईद चाब चन्नई मसी मालेंगी नत्रगा मणिपुर लेरिबा अदर कम्युनिटीज हाइबा तारे जाति अतोप मयाम से सिगिसिना ngasi फौदा लोकताक फेस्टिवल दा मी कैम लाक 20% कोई मुस्लिम यावरंगनी अदुम लोकताक फेस्टिवल हो इसै तौर से यावरंगनी थिंगी थिंगी कोई इस्लाम दा यादे अदु यावरो हाइबा नते मसी करिगी अखोय गी मैतै गे पंगल गा लैमिनरकपा सामिनरकपना ngasa गी मैतै गी ओइबा फेस्टिवल अमा लाकपा सो अखोय गी पंगल सिंसिना शेयर तौरिन हाना दगी यावमिनराबा लंगमिनराबा मसी दगी हेना अचु असा मयाम सु पुनरिबा खुन लोनरगा लैबा लैकाय लोनरगा लैबा सिगी मयाम से अखोय गी तंपाक वैली सिदा अखोय गा तामिनरिसिना अखोय गा तनत्रबा अदुगा हाउमी फेडरेशन लाजिगी जादू मनी एबा मथोंग मरम जु खंगदबा कम्युनिटी न मसादु योंब सु माले अदो नंगना पांगनजिना इंडिजिनस न तेहार नंगोंद बेनिफिट सिन करिनो बोइरसि अदो नंगना पामिसिन पांगनजि लेतबा पाम्ब्रो अदुसु डायरेक्ट फोंग हाइरोबा नरि लेरगना नोय हाउमी ना हाइरोबा पांगनजि इंडिजिनस न ते लैबे यारोय नखोय गे नोय लेरदि अखोय हाट कनी कायने दंबा तोरोबा दुसु येंगागेबा अदुसु येंगागेबा नरि लेरगना पांगलम पो लैबे यारोय मणिपुर दा अखोय हाट कनी किल ऑल मुस्लिम पीपल पंगल मैतै पंगल सी नोय लोइन हाट कनी नोय आइरो फोंगना नोय चट खरोना नारि लेरगना आइना ख्वाइदगी साउजनिंग बदी एखोय गी गवर्नमेंट गी हायर अथॉरिटी लो पाइबि बसिंग चिलिनाव सिंग सिने बा साउनिंग इसे मरमदी असुगुम बंगांग सिंग ताप ताप फाराग लपसन बसि करी काय गेबा मोजी लोगे बा इलीगल लोबा एखोय गी लोन यादब लोगे आउट ऑफ द ngangai bo hai sing si kari gi no bo mkhoi sing si action lokhatri si hoji koi panganda amka pillar junga di no yawanda bi da kramain ka aduna kari hai ge dor do panganda ge koi gi chilinau khrana junga e khaloba aduna mukari hai ge dor no adu answer na kari adu di war si koki ga maitai ga shanti silent khara hoire adu di pangan ga amka war thok na ba silibra ba aduna khoi ne hekta tor ko su thok padi yaro e ba ai koi ga maitai chilinau ga lainari mari si malem si da kana go mamna su thada pangam moe ba अखोई खंगेबा मैतै न कनानो पांगन कनानो सि मैतै न जगोय पांगन खंगी पांगन न जगोय मैतै खंगेबा मणिपुर दा औचु ओसा अवाबा लाम दगी हेक मणिपुर सि लेबाक लेबाक पदगी हुजिक फौसिदा पांगन न करी रिस्पांसिबिलिटी लौजे हुजिक सु मैतै सिलिनाव दसु के हायदने तसेंग न निंगोन मसा न थोगा एखोय गी थवाई कटलिबनी अमदी खुत कुलाई पायराग थोगा लान nga ibni idam dom nga ibne ba atopa communities kana tholakeba करीगिनोबा सुग्याम न अखोई पांगन सिदा ताथीरि जे अखोई न नखोई नयु मुलबरा न चाक मुलबरा नत्रगन अखोई न नखोई अकाई बे इंटीग्रिटी काइगे तब करी हाई खरगे नत्रगन अखोई न सेपरेट करी तान करगे बा के केल न मारकनी मैतेली पुन्ना मारकनी मथों मरम चादबा मखोई सिंग जी रिफ्यूजी ने बा सिगी रिफ्यूजी सिंग जे अखोई मैतेई गी चिलिनाउ सिंग सीएसओ अमदी पांगल गी सीएसओ अमदी लाइरिबा सरकार गवर्नमेंट पाइरिबा हायर अथॉरिटी सिंग न मसी सिंग जी ताप ताप फारग लोगे बा पनिशमेंट पीद्रि जी मणिपुर दा अखोई कुकी गा मैतेई गा थोलक के लाम दु मैन पांगन गा सु थोक नबगी ngairi braba natraga asiena khunba ngairi braba ki ga metai ga lan thok ji thokani khangam brane khoi islam learning sali sing je khoi asum bagi damak ta si bai se ki ba jati na te sem su kawi ga no haumi federation amadi ke kel amadi metai lipun me loina haumi federation na khoi me loina noine khanga dabam na asum bagi damak ta khoi si re su dum yena rakani theng na rakane ba कई अथॉरिटी होगेबन अखोय ngalak leite wakai pangal sigi अखोय gi intention sokna ba अखोय gi thamoi sokna ba thamoi kaina ba sumo kai horisi kari pangge bana traga pangan jingji ga haumi federation na koi ga mukna ba ngamadra ba maitai silinau sida loina yaude federation haumi federation da yawi ba organization na koi अखोय pangan jingji ga fight to ba ngamadra ba thinking to khan tho manipur da lairibe jati kun thra bari manga chap mana ne koi hingminara ba matam da manipur sakhat ka dabne ngalabam na kuki ga kak ngalabam na ikoi gi naga ga kak ngalabam na ikoi panganda si tawgira kano aduga masida ikoi gi manipuri government ni yenga ga lairi sini aina khwai ding isi manipur gi lairi ba ikoi gi so sang mayam sin sini yenga ga panganda su lairi metai sini naw da su lairi sini yenga ga lairi sini ba khabar da ga habisi thing de ba hagi pharangi type ta ikoi gi ngalap laite lo si sense tawba ya ba ngalap laite ikoi gi indigenous si aina hoji haira ge ne hoji haumi federation do indigenous na tene ko ji europe hom tawge do su ya gadra ba moji refugee ne koi haira ge ba maram de promo singai je koi yumna ge auti moi khang de ba koi rias din bogi mai bogi manipur da sagai le ai haiba ki mata agum tawbirakano adoga leingak na masi athu bada makhoi si punishment pibiyo natraga di masi national am de international pu yor pa ya ba makhoi organization jing che ben to hon gadam de moi organization jing che nongan bedin mita pho kari development or karge ba haumi federation sina dagi kkl sina natraga mete lipuna kari organize to koi gi sakhana development kari gi moi puthora karge be jenda ma
moi makok sida brand sida koi gi mathi lekpagi koi gi mayang gi ji gi yanaba RSS ki follower gi type ta moji followers ni moji loina RSS yawe jambana so makhoi gi adu gi one nation one religion gi do oiroi haiban what is the Manipur da ikoi Hindu salon namdana ama phawe yaro si war thokane be India da amadi Manipur da war thokane be si hanai war do na tab da civil war amana ama pang mathom maram khangnar hoyeba ado aina melon thamjaning badi Homi Federation gi jadumani na athubada aduga ikoi gi singdokadabani amadi asigi pillar asi thugai gedami government na athubada thugai gedami pillar asi adugi matungda aikoi gi matung manau tawdana masigi law da ekama pass tawbiraga makoi som sum tawbase akoi gi law ge punishment highly pigadabe aduga makoi singsi law warak watem bada aikoi gi Manipur gi laingak na asoba thodang lobi gedamni amadi makoi singja thubada phagalaga chenari ba amadi masigi president jadumani se makoi gu basina aikoi gi indigenous people da macet khaibum thugairaga war thoknaba lan thoknaba silai se masi aikoi gi highly aikoi gi United Meitei Pangal Youth Organization pure gi as a president lamoina condemn tawi town phone ne aikoi gi Islam Pangal Islam learning sel sinam thabangam kidrabne hauji hauji ki matam gi oina de feraun je aikoi gi KKL gumba Meitei Lipul gumba Federation of Haumi je si sineba hauji matam gi koi Manipur gi feraun oidi se na khoi ne koi da karib tu nam su sokungam moy aikoi da halla chen gi dab sunate iram dam je koi su ngagak pe yawi koi su share yawi aikoi gi su ina ikheng katlaga pi gribani amasung lebak lepda koi yawi aduna kana gumba XYZ ne koi indigenous na tena rek podudi na koi na thang na halakani matam da koi su thang na jalakane ba no laitum tharakani koi su laitum tharakane ba madu gi damak koi da su laiye ba sabar tawre bani koi thamoi patare bani laiminna bani no ma gyan ta jarakane na koi ne henjan ba tawra de koi su henjan ba tawrakane ba limit cross to na roi se ba asida koi punna masi mokoi ga koi ga sem tang khangdok na mathau tai ba matung mana among na loan da base khoi gi pangal gi ihau adagi khoi gi pangal ge driver sali bising se sinthale phapu yai base chaloi dam ni khoi kari gi satori no why kari gi khoi minai hoi ge dori no yeng ta re da khoi so lepata sara simina bata re chaloi dam ni karim ta khoi Manipur gi transport tori ba khoi ge dori sing se no maram de khoi waroi nasi gi singdok piyo masi asum puthok piyo puthok tri bo toroi khoi loi sinthale padam ni kamune loi ba bet comment pi bada lilong ge anjuman na pukhala ga phuki eba club organization me amam phui eba wara eba kari gi no banga si Meitei silinau gi koi gi tawbada koi gi pangan so hai bangam dre Meitei silinau so hai bangam si kari gi no Manipur da hoje je communion gi riot ama kuki ga kari ga Meitei silinau ga lan si kra inga bane na pangan ga mak thogan da sil si kana no ba adu sigi number 1 oiba sili ba singsi government gi koi gi higher authority sing amadi laingang na masi moji action lopam thokta braba amdi praja ai koi na so pressure to pam thokta bra CSO ai koi na so pressure to pam thokta braba khajik khajik ta gi sum hen chale makoi si ai koi aron ba agenda amaga loina to ba ma leba tawri bane ba tawrim ni haira ne ba koi na aduna indigenous ki pillar yung bada makoi na koi ba karem ka thai na ba koi gi ming yawan da ba sa masi makoi gi aron ba sa government so sida lengak su yaw ba ai ba sim question hanging ba masi koi amata oina punsilaga makoi si koi fight taw mathau tai amadi loge obada koi thabak to honba mathau tai amadi makoi gi mathak chap chabe action lo halaga matung mano amuk hana indigenous people sing da han thaneng be aroi han thanang be aroi yawi yaude gazette ta pass out sing sida kana gomba XYZ nam madu yawi yaude na hairak pata ragadi madu gi chap chaba moi gi capital punishment lo na pigani haibam pass out ngadam ne taba yai na koi sabar tawre me idam dam lai bini lan tawri masida koi pangal ga su kai dawra dia mukka kari thokpe yai laibak si loi khran ne koi khangi bini sidong na rase hai baga chamma na re basida moin tawre sidi ado ekoi se seng na hara kanda pangal Islam laining chali ba pangal ekoi si la ilaha illallah muhammadur rasulullah lat padamatik sab Allah khaktani Allah ge nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam je koi achan ba akhir nabi ni hai basida thaja ba thamba kangu ne ba koi without kana agumba muzu koi kiro eba asum bagi damakta yamna mi gi sentiment so ko mi gi community samna da thamoi kai ge da ngang na roi se tong na roi se ba laibak si yam wari bane bosi example le na hai si kuki ga mete jil nau thokane bro lan se khangam bra ba thoklai jine ba hosi pangan da so koi gi youth mayam sing se control to bunga mi bro ba comment pi na ri ba mayam si hana di kara pharam me ba hosi kana na no ba se na ji kana na monitor to ri mo blainga si leitra bra ba police department leitra brava law and si leitra brava Manipur da ado CSO si ju leitra brava
असीना खुनबगी CSO से अइना ममांगदसु लाउग्रेबा अखोय तोक्सेना सीद्रिङैदा मीदु कन्नबो होनसी नाबदुगी हेंजनद्रिङैदा लायेंबदु फनबो होना हौसेबा सिदे सुम सुम कोइजनरागा माइ मागे अमना मो अगेंस्ट हलकने अमना मो हलकने मदुगी दुरगे रेयोछि थोकनबा सिल्लिब्राबा हाउमी फेडरेशन अथुबदा मोइसि स्विच तौ बॉयकॉट तौगदबनी अमदि मोइसि स्विच तौरगा स्विच तौ थिंगजल थंगदबनी मोइ ऑर्गेनाइजेशन जी यारो अमदि केकेएल अमदि मैते लिपुन मणिपुर लैबे यारो अमदि सी बेल तौगदबनी हाइरसे अखोइगी पंगल पुन्नमंगना मसि प्रोटेस्ट तौगदबनी अमदि पंगन पुन्नमंगना सिंथा लेपगदबनी अमदि पंगन पुन्नमंगना मोइ मथक एफआईआर तौगदबनी जाति कुंथ्रा मरी मंगाना लैबा सिदा नखोइना नोइ नपाना पुदुना थममरो बसिगे अखोइगी नोइ फेडरेशन ऑफ हाउमी नोइ नपाना पुदुना थममरो मणिपुर जे पलाइनेना नोइ नपाना पुनागा थममरो मणिपुर जी नखोइगिनेना हा मैते लिपुल के नखोइ नपाना पुनागा थममरो मणिपुर जे कोइ पाइ पुदि याउद्रब्राबा नोइ नपाना पु खकिने थममब्राबा कोइ पाइ पुजु इनि खें कटलागने लेबाक लेबैबने का तु करन पंगांग nganggano paktaw torokano अखोइ सुंगांग बाइ नोइ इंडिजिनस नते नखोइ रिफ्यूजी ना रिफ्यूजी सुनोइ नि लेबाक थुगाइबा पाबिबा नखोइ जी रिफ्यूजी नि नखोइ मणिपुरी असेंग नते प्योर मणिपुरी नते नखोइ मणिपुर असेंग बोर्डी इमा लेबाक त लैरिबा मणिपुर द लैरिबा कम्युनिटीज खुदिमक नुसिगदबनि अदुबु कौइ मणिपुरी प्योर पीपल हाइरसी इंडिजिनस पीपल हाइरसी अदु तो अइना सेंगना अखोइगी सिलिनाव सिंगदा इराइसा सिंगदा इना थमनिंगबदी आइके वरोरे खरासु वरोरे हेना हाइनिंगबदी म्याम लै मखोइगु मुखजो खराना अखोइगी मणिपुर की इंडिजिनस नि नते ना हाइरिसे मखोइसि करमैन तौबने हाइबतुमद लोगे एक्शन लहनबदा अखोइगी प्रेशर अम दरकार होय मना पंखरब लो ममित उद्रब लो लैंगा ताना ताना तसनद्रब उनो उनो उसनद्रब लैंगा सि ममिसि थिल्लगा सि करि हाइरिमो सि मोइना हाइरिसि लोना याब्रा सि करि हाइरिमो सि अने लो डिपार्टमेंट सिंग दे कोइना हंगो मथौ तायबा लैंगा ता हंगो मथौ तायबा अखोइगी मणिपुर से इगी नोंग सुखिबसु यायबा बारमदि खांग मंगमद्रेबा वी आर अखोइसि पेशेंट कैनॉट मोर पेशेंट द लैरेबा अखोइ खांग बद वारेबा अखोइना करी ईरान गी नो पीरो बदु के ब्लेम दो पंगन न करी लेबाक थुगाइन ngai तोरमगे बा लेबाक ngak पनतना कई लेबाक थुगाइन ngai तोरमगे बा पंगल द सुम ताइना दौरिसि करी गी नो बा पीरो बा ब्लेम दो मतिक चाना अखोइगी प्रमाण ग कोनन पीरो लोगे बदे खोइ द एक्शन लोबिरो बा इंडिया की दसु ऑपरेशन सिंदूर दा मणिपुर दगी पंगल मसा यावरी बनेबा मणिपुर की दसु खोइ करी यावद्रगे निगोन मसा थोगा इरमदम से याम वारी बनी अवाबे मथक अवाब तानब सिल्लिबसे मैतै सिलिनावनसु थिंबियो पांगनदैसु थिंबियो ऑल कम्युनिटीज दै थिंबियो मसे एखोइ मसेन दै एक्शन नरिङैदा पांगल लेंसलिङैदा मणिपुर पुंगोइ लोइरबनि सेमसु मुन्ना खंबियो पांगलना लैरिङैदा ngayok cha fu manung da leirido hana free movement tawna ngai khoi honasi adu da wabde koisu yawrimi chingi misu yawribni free movement oinaba do adu hana honasi manipur so thakriba education gi lamda lambi thong da any da development da sigi mayam si sakhona bo hona minasi maitai khak sakholaga sakhot pa ko yaro pangan khak sakhola sakhot pa ko yaro laiminari be jati pumna muk sakhola matam da manipur sakhot pa development area hai gi doribni नारिल लेरगा मपान थोगा इंडिया की जंतर मंतर से तम लाओ लाओ मणिपुर मनुंग द सुम केन थो कुलो सन बकांगु फेडरेशन ऑफ हाउमी आदे मिते लिपुल केकेएल नारिल लेरे यूएन द चला वांगांग सो नारिल लेरगा कोई इंडिया दा इंडिया मफम मयाम लेरि तेबेट दुना पुथो नारिल लेरगा मणिपुर द नक्सा की थोंगान दा असोब साबदो खुनु म थोंग चावे हाबगुम तौबिरनु मित्रंग गथेन फंगनु सीएसओ गी मिंगम थोंजलगा कम्युनियन की सीएसओ तौबा सी हायरगा ई मतंग अस्वाइदा ngasi gi lo salage thank you everyone assalamu alaikum